Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srpski inat. Sastanak mađarskog premijera Viktora Orbana i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je održan u Moskvi, izazvao je brojne negativne reakcije na zapadu. Portparol Bele kuće Karine Jean-Pierre izjavila da je stav američke administracije da Orbanova posjeta Moskvi neće doprinijeti regulisanju krize u Ukrajini. Zabrinuti smo činjenicom da se premijer Orban odlučio na posjetu Moskvi. Ta posjeta ne doprinosi miru i kontraproduktivna je u pogledu promovisanja suvereniteta, integriteta i nezavisnosti Ukrajine, naglasila je ona. S tim u vezi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Mađarskoj David Pressman ocenio je da je u pogledu Orbanove posjete Moskvi reč o koristi, a ne o miru, i da se time čini ogromna medveđa usluga Mađarima i odnosima Mađarske i njenih saveznika. Prema njegovom mišljenju, Orban neće imati pravo da se naziva mirotvorcem, sve dok ne bude zahtevao da Rusija prekine borbena dejstva u Ukrajini uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje. Europska komisija se pridružila kritikama posjete Viktora Orbana Rusiji, nazvavši je pogrešnom. Šef Europske komisije Ursula von der Leyen i portparol Erik Mamer poručili su da mir neće zaustaviti Rusiju, samo jedinstvo i odlučnost. Šef europske diplomatije Josep Borrell ocenio je da Orban nije dobio nikakav mandat od Saveta Europske unije za posjetu Rusiji i naveo da Brisel isključuje zvanične kontakte sa Moskvom. Negovanja su izneta i u Nemačkoj. Predsjednik spoljno-političkog odbora Bundestaga Michael Roth smatra da bi Mađarska trebalo da podnese ostavku na predsjedavanje Savetom Europske unije, koje je 1. jula prešlo na Budimpeštu na 6 mjeseci. To što Orban sramotno zloupotrebljava svoje predsjedavanje Savetom Europske unije i odlazi u Kremlj bez mandata je skandal. On podriva osnovne principe spoljne politike Europske unije. Ili neka mađarska vlada poštuje svoju trenutnu ulogu u Europskoj uniji ili mora podneti ostavku, naglasio je Roth. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sjatr, koji je pratio Orbana na radnoj posjeti Rusiji, izjavio je novinarima u ruskoj prestonici da je Mađarska suverena država i da ne namerava da obraća pažnju na kritike Zapada. On je također ocenio da će pregovori Orbana i Putina doprinijeti pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu. Priprema NATO za operaciju u Ukrajini u suprotnosti je sa odbrambenom prirodom organizacije i preti joj samoubistvom, naglasio je Viktor Orban. NATO se približava prekretnici. Treba se sjetiti da je najuspješniji vojni savez u istoriji osnovan kao mirovni projekat i njegov budući uspjeh zavisi od njegove sposobnosti da sačuva mir. Međutim, danas je umjesto mira na dnevnom redu težnja ka ratu, a umjesto odbrane napad. Sve to protivreči glavnim vrednostima NATO-a, naglasio je Orban. Po njegovim rečima, NATO ima zadatak da sačuva alijansu kao mirni projekat. Kada je reč o budućnosti alijanse, Mađarska se ne slaže u potpunosti sa većinom zemalja članica koje smatraju da je sukob sa drugim geopolitičkim silama neizbežan. Danas sve veći broj glasova unutar NATO-a govori u korist potrebe ili čak neizbežnosti vojne konfrontacije sa drugim svjetskim geopolitičkim silama. Ta ideja o neizbežnoj konfrontaciji je kao samo ispunjavajuće proročanstvo. Što više lideri NATO veruju to da je sukob neizbežan, to će veću ulogu igrati u njegovom pokretanju, upozorio je Orban. Kako je objasnio, to sada postaje sve očiglednije zbog vijesti da su počele pripreme za moguću operaciju NATO u Ukrajini, te da se trupe zemalja alijanse već nalaze u blizini Ukrajinskog fronta. Na sreću, Mađarska je postigla važan sporazum sa NATO-om kojim se priznaje naša važna uloga u alijansi i koja nas oslobađa od direktne podrške Ukrajini, bilo vojne ili finansijske. Ali moramo biti veoma oprezni kada je reč o odustajanju od vrijednosti na kojima je stvorena naša alijansa. Cilj zbog kojeg je NATO formiran je da se osigura mir u interesu stabilnog ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja. NATO ispunjava svoju namjenu kada teži miru, a ne ratu. Ako izabere sukob umjesto saradnje i rat umjesto mira, izvršit će samoubistvo, zaključuje Orban. Pregovora o miru nikada ne može biti previše.
poručio je slovački premijer i izrazio divljenje mađarskom kolegi koji je nedavno posjetio Kijev i Moskvu s verom da je dijalog jedini način da se reši sukob u Ukrajini. Premijer Slovačke Robert Fico, koji se nedavno oporavio od atentata i vratio svojim dužnostima, kaže da bi posjetio Rusiju zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, da mu je to zdravstveno stanje dozvolilo. Izvinite na iskrenosti, ali želim da izrazim svoje divljenje Viktoru Orbanu, što nije sumnjao, što je otišao i u Kijev i u Moskvu. Da mi je zdravlje dozvoljavalo, rado bih mu se pridružio, naglasio je Fico. Kritikuju nas što imamo jasno mišljenje o potrebi mirnog rješenja ukrajinskog sukoba. Naveo je Fico i poručio da pregovor o miru nikada ne može biti previše. Kijev je izrazio ogorčenje zbog iznenadnog putovanja mađarskog premijera Viktora Orbana u Rusiju, žaleći se da ukrajinske vlasti nisu prethodno obavešteno posjeti. Orban je bio u Moskvi i sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o načinima za uspostavljanje trenutnog primirja i početak mirovnih pregovora za rješavanje ukrajinskog sukoba. Ranije ove nedelje on je također otputovao u Kijev da se sastane sa Vladimirom Zelenskim i održao slične razgovore. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova požalilo se na svom zvaničnom sajtu da je Orbanova odluka da otputuje u Moskvu mađarska strana donela bez odobrenja ili koordinacije sa Ukrajinom. Naglašeno je da je Kijev protiv bilo kakvih pregovora u vezi sa sukobom bez njegovog direktnog učešća. Podsjećamo da princip nema sporazuma u Ukrajini bez Ukrajine ostaje neprikosnoven za našu zemlju i pozivamo sve države da ga se striktno pridržavaju, navodi se u saopštenju ministarstva. Formula mira Zelenskog je jedini realan način da se uspostavi pravičan mir, dodaje se u saopštenju. Orbanov put u Moskvu kritikovali su i drugi zapadni lideri. Estonska premijerka Kaja Kallas, koja bi trebalo da zameni Josepa Borrella na mjestu glavnog diplomata Europske unije, optužila je mađarskog premijera da seje zabunu i iskorišćava rotirajuće predsjedavanje Europske unije, koje je Budimpešta preuzela početkom jula. Predsjednik Europskog savjeta Charles Michel također osudio Orbanovo putovanje, sugerišući da Mađarska nema mandat da se angažuje za Rusijom u ime Europske unije i ističući da nikakvi razgovori o Ukrajini ne mogu biti bez Ukrajine. Orban je međutim insistirao da mu nije potreban mandat da bi tražio mir i istakao da Mađarska ima relativno ograničen politički uticaj i da formalno ne vodi pregovore. Možemo biti dobro oruđe u rukama Boga, možemo biti dobro oruđe u rukama ljudi koji žele mir, dodaje Orban. On je objasnio da se nada da će uveriti Moskvu i Kijev u potrebi da rade zajedno kako bi se postigao prekid vatre i pokrenuli mirovni pregovori. U međuvremenu Kijev je nastavio da insistira na mirovnom planu Zelenskog koji se sastoji od 10 koraka koji uključuju potpuno povlačenje ruskih snaga sa teritorija koje Kijev tvrdi kao svoje, isplatu reparacija i međunarodni tribunal za ratne zločine za rusko rukovodstvo. Moskva je oštro odbacila plan Zelenskog kao plan koji nije krenuo, insistirajući na tome da svi pregovori o rješavanju sukoba moraju uzeti u obzir realnost na terenu.